le déni de génocide bimaze kuboneka kugeza iki gihe ni ukuvuga ko abo vyega nta kintu barakora. Murumva ko imitima y'abacikacumu idatekanye. Hama nkaba nsubiriye kuvuga yuko turihanikirije umuntu wese ariko arahakana jenoside, cyane cyane uwitwa Ngayimpenda n'uwitwa Zenoni Cyayenzi na Bwejeri, bazibe ntibazosubire kudukomeretsa. Nukuri impfuvyi uko bavuga ry'amajambo, jewe nsubira muri ya myaka nkiri umwana mbona data yagiye, bagaca basubira akavuga yuko amagufa yabo ngo siyo. Murumva ko bibabaje. Jewe ico nico cambere nashaka kubabwira, bareke kudukomeretsa, kandi badukomeretsa kubera iki? Leta niyo ibadushuhurirako, kuko ntiyaberetse kirazira. Jenoside ni kirazira. Ubwo rero nibereke kirazira, nabo rero batuveko, bareke kuza baradutuntuza kongera intuntu mu yindi. Nivyo nashaka kuvuga. Murakoze. Ni muri iyo nzira rero twarondeye abantu baza kutuganirira. Dufise umwe umupadiri Daniel araza kubibwira, uwa kabiri ni umushingantahe Frederico nawe araza kubibwira, uwa gatatu ni umudamu Gloriose araza kubibwira, uwa kane ni Akayezu Valante nawe araza kubibwira. Ubwo rero jewe nije nza kuyobora iki kiganiro, Nestorius Bizimana. Ubwo rero ntabatebeye, reka duce duha ijambo Padiri abanze adushire mu maboko y'Imana. Padiri Daniel, muratwumva? Urakoze. Je veux m'exprimer en français, m'excuserez. Oui, les Burundais ont l'habitude de commencer par la prière, c'est une bonne chose. Je suis prêtre, je ne dirais pas le contraire. Mais cela ne nous empêche pas à rester fidèles à nos engagements. Une prière ne dit pas tout, c'est une intention, mais il faut rester fidèle à cette intention qu'on a placée dans la prière. Alors, moi, je voudrais, avant de lancer la prière, une courte prière, dire que nous sommes ici, et merci d'être venus, nous sommes ici pour vivre en échange entre nous. C'est positif. On n'est pas là pour se tirer dessus ou pour tirer sur quelqu'un d'autre. Souvent, quand on parle de commémoration, les Burundais, je le dis d'expérience, ont peur que ce soit l'occasion de cultiver la haine et de préparer la vengeance. C'est malheureux que l'on puisse penser comme ça. Nous, on n'est pas ici pour préparer des coups fourrés. On n'est pas ici pour affûter les armes. Nous sommes ici pour dire notre souffrance, mais aussi pour chercher des voies de solution, de guérison, de paix, de développement. C'est dans ce sens que je vous présente cette prière. Seigneur, tu as connu cette terre, une terre de tension. Ta terre, la Palestine, est encore aujourd'hui sous tension. On pleure des morts. La haine s'exprime de vive voix. On soupçonne même un génocide en acte. C'est affreux. Tu connais aussi l'histoire burundaise. Une histoire de non-dit, une histoire de souffrance occultée, déniée. Nous te demandons de nous rejoindre, parce que là où tu es source de lumière, source de paix, et tu donnes les forces de se remettre debout
et de changer la courbe de l'histoire. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Si vous permettez, alors je vais enchaîner avec ma contribution pour l'échange. Moi, je suis parti du titre, Commémoration sur fond de déni. C'est un constat très grave, hein, très lourd, de voir que dans notre Burundi, avec un gouvernement en acte, un pouvoir démocratique élu et institué honnêtement, nous puissions passer plus de 2 ans avec un génocide qu'on a sous le nez et qu'on ne veut pas reconnaître, c'est-à-dire prendre les mesures pour dire, voilà, ça doit s'arrêter. On ne veut plus de ça. Parce que vous savez, un génocide qui n'a pas été combattu ne peut que s'étendre. Nous l'avons souligné plusieurs fois dans nos interventions. C'est comme un arbre qui prend racine et on ne peut pas dire qu'en coupant seulement quelques branches, on a déraciné l'arbre. Et le génocide, ce n'est pas seulement l'acte de tuer, de massacrer quelques pauvres personnes qui constitue le génocide. C'est toute l'intention qu'il y a et qui se déploie dans plusieurs réalisations. Pas seulement le meurtre, mais ajouter le mépris profond, la supériorité de celui qui assassine et l'inexistence, l'insignifiance de la victime, qui n'est plus une personne humaine, qui est déshumanisée. Et la surexploitation, pire que l'esclavage et que l'apartheid, l'écrasement de l'autre partie. Et ça continue. Ce sont des attitudes, des réflexions, des comportements qui perdurent même après le versement de sang. Et c'est ça que nous vivons encore au Burundi. Alors, je constate aussi que tout cela est possible au Burundi parce qu'il y a une méprise, une incompréhension de la réalité même du génocide. Je peux comprendre, parce que le génocide, heureusement, n'advient pas partout, dans chaque société. Les meurtres, vous les trouverez partout, dans toutes les sociétés. Je ne sais pas si les anthropologues ont déjà découvert un peuple où il n'y a pas d'assassinat. Mais le génocide, c'est exceptionnel. C'est pas rare, mais c'est exceptionnel. Nous comptons dans l'Antiquité plusieurs génocides, parfois qu'on ne veut même pas reconnaître. Par exemple, ce que César, le Romain, a fait aux Gaulois, mais pour le moment, personne ne veut reconnaître que c'est un génocide, mais ça procède de cette même manière. Et donc, on compte quelques génocides récents, l'Holocauste juif, le génocide des Héréros, des Indiens américains, des Tutsis au Rwanda. Et on oublie celui des Hutus au Burundi. Nous nous sommes battus. C'est la 10e année que nous célébrons, où nous avons dit c'est assez. Nous allons briser le silence. Et nous y sommes parvenus, Dieu merci, puisque le Sénat et le Parlement ont relayé nos efforts et ont, avec la CVR,
On dit, voilà, il y a eu bel et bien un génocide. Mais les Burundais ne comprennent pas. Ils pensent qu'on parle des assassinats, des meurtres lourds et inacceptables, et que c'est ça le génocide. Non, le génocide, ça étend ses ramifications sur des réalités beaucoup plus profondes et beaucoup plus destructrices, puisqu'il s'agit de refuser l'humanité de l'autre partie. Et donc, nous trouvons cela chez les autorités administratives qui prennent à la légère tout mouvement génocidaire. Nous retrouvons aussi cela chez les victimes. Bon, les victimes, on peut les excuser parce que si vous allez partout où il y a eu un génocide, les victimes n'ont jamais su se défendre. Ce sont d'autres qui sont venus les défendre. Parce que les victimes, ils sont anéantis. C'est comme quelqu'un qui est dépressif. Ils ne savent plus se prendre en charge. Si ça arrive, c'est exceptionnel. La victime est donc anéantie pour des générations. Et il faut que d'autres se lèvent pour les défendre. Et ici, je constate que même les autorités religieuses que nous connaissons au Burundi n'ont jamais pris la défense des victimes du génocide. Oui, on parle des meurtres, de l'ignominie, des massacres, mais on ne les voit pas se porter au secours des victimes. En rappelant, je rappelle souvent que pour la Bible, c'est le maître mot, défendre la veuve et protéger l'orphelin. Ça, c'est la religion juive qui commence comme ça. Pour le reste, c'est du blabla. Alors, j'en arrive au deuxième point et j'aurai fini. Il y a donc la méprise, l'incompréhension, et en second point, il y a le négationnisme. C'est comme une loi. Partout où il y a eu un génocide, ça va de pair avec son négationnisme. Le négationnisme est d'abord promu par les criminels qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont en tort, parce qu'ils se croient supérieurs, omnipotents. Et ils n'accepteront jamais qu'ils ont commis un génocide. Et souvent, c'est l'effet du miroir. Ils disent, ce sont les victimes qui sont mauvaises, méchantes, qui veulent du mal aux autres. Rappelez-vous l'histoire des Juifs. Le nazisme condamnait les Juifs pour leur agressivité, leur animalité, en ajoutant aussi à la religion qu'ils avaient tué le Fils de Dieu. Et j'en passe. Et donc, le négationnisme est toujours là. Ne vous étonnez pas, tant qu'on parlera de génocide, il y aura toujours un négationnisme. Mais ce qui fait mal, ce qui nous blesse aujourd'hui, c'est que ce négationnisme est entretenu, je le dis haut et fort, entretenu par l'État burundais. Je le redis, il vient d'abord de l'État burundais. On n'a jamais entendu une réaction officielle du chef de l'État et des ministres, ni le ministre de la Justice, ni le ministre de l'Intérieur, ni le Premier ministre, ni le ministre des Droits de l'Homme. On ne les a jamais entendus s'exprimer par rapport aux demandes expressément faites par le Parlement et par le Sénat réunis. Et c'est grave. Je ne vais pas entrer dans le détail. Pour qui connaît la loi, c'est extrêmement grave. C'est un État hérétique qui devrait être démissionnaire pour arriver jusque-là.
ne pas reconnaître un génocide et laisser traîner les dossiers et laisser les victimes se faire injurier, maltraiter. Je cite entre autres le dernier livre du fameux Simbanani Artemon. Voilà. Si vous l'avez lu, vous avez compris. Si vous ne l'avez pas lu, ce serait intéressant de voir jusqu'où peut aller la méchanceté humaine. Je vous remercie. Bo, ubwo rero padiri arakoze aheje kudushyikiriza ku bijyanye na sije yateguye. Ubu tugeze kuri Frederico Nzeyimana agira atwibwire aca tubarira na sije yateguye. Frederico Nzeyimana, karibu utwibwire ahasigaye natubara ibyo waduteguriye birabana n'iyi tariki dufise ya 29 z'ukwezi kwa kane, imyaka 52 iraheze tugiriwe abahutu bagiriwe ihonyabwoko, hakaba haheze imyaka 2 inama nshingamateka na sena bemeje ko twagiriwe ihonyabwoko. Muri iyo myaka 2 leta nta kintu na kimwe yigeze ivuga, na cane cane ku byo abadepite abasenateri bari basabye leta ko yogirira abacikacumu. Ubwo rero wewe nk'umuntu uri mu bashinze urunani rw'abacikacumu, ugira ico utubarira kuri iyi tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane. Murakoze. Banza wibwira abantu asigarijeko. Urakoze kumpa ijambo. Nk'uwatanguje urunani collectif des survivants et des victimes du génocide des Bahutu du Burundi de 1972 au Burundi avant et après. Bimenye baributsa. Twa Frederic Nzeyimana, itariki ya 19 ndiko ndasubira inyuma. No munsi twari twafashe twebwe ikonje, nafashe ikonje ko navuze ko ntazosubira kuja ku kazi ku itariki ya 19 ndamukiza, kandi bikaba bihuye n'imyaka 10 igihe twatanga urunani collectif. Yari weekend nk'iyi nyene 2009, ariko wa mbere ino munsi ico gihe nagiye muri commemoration Montreal ari ku itariki 27. Hanyuma ngarutse kuwa mbere ntonda ku kazi, baca bambaza ngo koma sava mu Congereza, mvuga ngo great. Niho hatanja mu mutwe uyu munsi niwe niwe witwa ko ariwe papa bamwishwe ko none nagiye gukora. Ni kuva ico gihe rero naciye mfata yuko ku 19 ariwo munsi zuba twibuka papa ko sinzi ngo bamwishe kwa kangahe. Ngo uko no kwivuga urumva. No munsi rero nari mfise akamesaje gasa n'ibyo Patira heje kuvuga by'uko akababaro no cyo bita mu Faransa déçu, très déçu n'inyifato ya leta ya guverinoma y'u Burundi kubona uno munsi nyene itariki ya 19 ubu mu Burundi atana kimwe citwa ko kiriko kirakogwa, arico catumye dushiraho ni conference kugira tubabwire ino munsi niho leta yateza ko yaduhamagaye gukora ikintu cyo kwibuka abantu bacu. Iyi conference ni kubabwira ko leta atacikakuza. Aujourd'hui nous sommes le 29 avril 2024, date anniversaire du début du génocide des Bahutu de 1972 au Burundi. 52 ans après, mais pas un mot de la part du gouvernement du Burundi ni du président de la République Evariste Ndayishimiye, alors que c'est l'État du Burundi qui a été mis en cause dans le génocide des Bahutu. Munsi n'itariki ya 19 ndamukiza niwo munsi twibuka igandagurwa ry'umwami wa nyuma Ntare wa gatanu Charles Ndizeye, yakwirikiwe no guhigwa kw'abavuka mu miryango y'abahutu mu gihugu cyose cy'u Burundi. No munsi nabajije bari ku rubuga rw'iwacu ngo bavuga imiryango yabo, banyandikiye abajiji
baba abashuri, iyo n'imiryango abari ku rubuga rw'iwacu bagiye bandika kugira bagomba tuyikoreshe uno munsi. Uvuga so yari umuki, yari umujiji, abandi abashuri, ubundi jewe yari umuremera, ubundi yari umusindi, ubundi ati jewe papa yari umunyagisaka, ubundi ati papa yari umurishi, ubundi ati jewe papa yari umuhanza, ubundi ati papa yavuka mu banyongoza, ubundi ati papa yavuka mu barazi, ubundi ati papa yavuka mu bavumu, ubundi ati papa yavuka mu baranda, ubundi ati yavuka mu batsindagire. Ngaya amazina bari bamaze kumpa y'abantu turi ku ruvu bariko baravuga base babo imiryango yabo. Uti kubera iki uvuga iyo miryango? Abo bose navuze amazina atandukanye, bose leta ya Micombero na bagenzi biwe b'Abahima izobica bose mu izina rimwe ry'Abahutu. Abajiji batangura kuba Abahutu bose kuva ku itariki ya 29 Ndamukiza, umunsi Micombero na leta yiwe y'Abahima yavuze ko n'abajiji bazokwicwa n'abavumo n'abaki. Kuva uwo munsi wese turabahutu. Ivyo rero akaba ari navyo umugwi Severe na Parlement y'u Burundi bemeje ko ryari ihonyabwoko mu rurimi rw'igifaransa genocide, nk'uko amategeko mpuzamakungu arisigura. Kugira nabumva icongereza bumve, April 29, same as April 7 in Rwanda, which marks the 30th anniversary of the 1994 genocide. The Rwandan genocide of 1994 is a widely documented atrocity, but it is important to note that Rwanda genocide was not the first genocide committed in East Africa. The 1972 Hutu genocide in Burundi was the first in East Africa. Very, very important. Byumvikana ingene ihonyabwoko ry'i Rwanda ryakozwe inyuma y'imyaka 22 y'igi Burundi ry'Abahutu, rivugwa iryakozwe imbere ariryo ryavuyemo n'iryo ry'i Rwanda ntirivugwe kubera leta y'u Rwanda ikavuga iry'Abatutsi ryitwa ko ryakorewe Abahutu, kandi twebwe ubututsi uko iryo giti ry'Abatutsi ryo mu Rwanda ryakozwe cyo kimwe n'iri ry'iwacu twategezwa kuba turiko turi kino munsi, kuko naho nyene hari bavuze yuko ari Abahutu bateguye kwica Abatutsi. Ubu tukagira Imana tukaba twarashoboye kubihinyuza, ari byo baza kutwereka Parlement ikabishirako n'igikumu yuko bya bindi ntibara Abahutu bagombye kwica Abatutsi mu Rumonge, ahubwo ni leta ya Micombero n'Abahima biwe bafata Abatutsi agahamagara abantu baza kurigita Abatutsi bamwe, agaca byegeka ku Bahutu, agaca ahera aho bose umuntu wese umujiji, umushubi, umuki, nukuvuga utari umuhima bose akabamarira mu binogo rusangi. Tukagira Imana hakaba haciye imyaka 2 byemejwe, leta y'u Burundi ntiyashoboye no kugira n'akantu u Rwanda rwakoze. Bo baraninahaje itariki 7 Ndamukiza, byari byabaye muri Ndamukiza, twebwe nta na kimwe kiriko kiraba. Mugabo uca dusubiramwo batiye ku byo Patiri yavuze, barabidusabiye. Ingesubire mu byo badusabiye, kuko turaza gusaba umunyamakuru kugira ngo umunyamategeko atubwire. Agace le point 9 de la déclaration du Parlement du Burundi, ndayifise hano, ivuga iti le Parlement réuni en congrès invite les institutions habilitées à adopter une loi mémorielle bâtie et fondée sur la demande. Le point 7. Le Parlement réuni en congrès au palais de l'Assemblée nationale de Kigobe adopte la déclaration solennelle présentée par la CVR concluant qu'il n'y a pas eu perpétration
de crimes de guerre au Burundi en 1972-73. Iki ku batacumva kirakomeye. Nta muhutu n'umwe yigeze atera umututsi n'umwe mu 72 mu 73. Nta muhutu n'umwe yigeze atera umututsi n'umwe. Cyo kirakomeye. Bwa kabiri, le Parlement demande à l'État du Burundi de reconnaître solennellement par voie législative le génocide commis contre les Bahutus du Burundi en 72-73. Ça fait 2 ans, impossible d'écrire une loi de 2 pages. Point 10. Le Parlement réuni en congrès demande à l'État du Burundi de mettre en place un mécanisme de poursuite judiciaire contre les présumés responsables. 2 ans après, rien. Point 11. Le Parlement réuni en congrès invite l'État du Burundi à fixer une journée nationale de commémoration du génocide commis contre les Bahutus du Burundi en 72-73. Hari kuba ino munsi baradusabiye une journée de commémoration et ça devait être aujourd'hui 0. Ça fait 2. Le Parlement invite l'État du Burundi à demander officiellement pardon au nom de la nation burundaise à toutes les familles qui ont été endeuillées en 72-73 et à participer à la réhabilitation des victimes en mettant sur pied un programme de réparation morale pour les victimes, en procédant notamment au retrait du nom infâme de Bamenja donné aux familles des victimes innocentes. Gushika nino munsi nta na kimwe bakoze kandi turaca izina ry'Abamenja leta yarase kuri dukura. Ivyo babongeye barabibaha n'umunsi n'umukiro. Alors nicyo twavuze tuti twebwe ntidushobora gusiba no munsi tutabwiye leta kwa pour nous survivants. Aujourd'hui marque le 52e anniversaire du début des massacres génocidaires des Bahutus du Burundi. 52e, 0 commémoration par l'État. Génocide y'u Rwanda yabaye 22 ans après, bageze kuri 30e commémoration par l'État, l'État du Rwanda. Au Burundi, 52e, 0 commémoration par l'État du Burundi. Au Rwanda, 30e, bageze nyine kuri 30e commémoration par l'État du Burundi. Donc, déni par l'État du Burundi, oui ou non? Ma réponse est oui, déni par l'État du Burundi. 29 avril, mais rien, 0, aucun mot, aucune mention, rien. Journée de travail normale, exactement comme le 29 avril 1972, sauf que ce jour-là, le gouvernement Micombero, lui, a fait quelque chose. Il a travaillé toute la journée et toute la nuit pour lancer le sifflet de départ pour l'élimination des Bahutus, en commençant par le roi Ntare V, suivi du commandant Martin Ndayahoze dans la même journée du 29 avril, et beaucoup d'autres comme le Mujiji Kinyombye Dodolin du monument inconnu, plus tous les autres. Le gouvernement du Burundi de Micombero de 1972, lui, il a travaillé sur le génocide. Le gouvernement actuel, rien, absolument rien. Naho rero ugiye kuraba ndiko ndasoma hariho umuntu umwe niwe nca mpereza mu Kirundi, we wenyine yabajije ikibazo witwa Ruvyogo Michel, niwe yabaye nk'ubaza ku rubuga rwa Burundi Forum, asa n'ubaza leta ibibazo atumva, ikibuza leta kugira ikivuze ku byo kwemeza ihonyabwoko ryakorewe Abahutu n'igituma yumva itokwibuka abo ryahitanye wa 29 ndamukiza. Alors rero nivyo nise ku bwa leta, titre yiwe yayise ku bwa leta ya CNDD-FDD, ngo agapfuye kabazwa ivu gusa.
Alors, son titre ni à quand la déclaration effective du génocide de 1972 contre les Hutus. À quand la déclaration par le gouvernement du Burundi. Aca ndabishira mu Kirundi ati birashoboka ko muri leta ya CNDD-FDD atanumwe yodutomorera umunsi n'igihe leta izoshira umukono kuri jenoside yakorewe abahutu mu kabiri. Ati ntibyumvikana ukugene mu barongozi ba CNDD-FDD bose atanumwe muri bo iyo batahura ububi bwa jenoside, ububisha, ubunyamaswa bw'icaha n'akababaro, amaganya n'indundu bisiga mu ngo byakoze ko birashoboka ko umugambwe wose atanumwe azi ko abahutu bageseye, ntihagire n'umwe abwira ati basi no munsi tufume turuhukana gato, birashoboka bose urumva. Ati n'ibipfuriro byuzuye mu Burundi byose babantu bazura nta na kimwe bibabwiye. Ibipfuriro bingahe Gitega 640 by'abahutu, ibipfuriro 396 byo mu karere ka Rumonge, ibipfuriro 345 byo mu karere ka Cibitoki, ibipfuriro 337 mu karere k'Ingozi, ibipfuriro 240 byo mu karere k'Ibujumbura, ibipfuriro 207 byo mu karere k'Imakamba, ibipfuriro 220 mu Kirundo, 184 i Muyinga, 181 by'Imwaro, 119 byo mu Rutana, ibipfuriro 91 mu ntara ya Karusi, ibipfuriro 88 mu ntara ya Bururi mu karere k'Ibururi, sikuvuga province, ruhande ya Bururi gusa commune, ibipfuriro 74 mu karere ka Makamba, 41 byo mu Cankuzo. Nta numwe mu mugambwe CNDD-FDD ati guharura kuva kuri 1 gushika ku 10. Nta numwe. Donc personne qui sait compter de 1 à 10. Personne. Guhabure amuce mu mutwe ubwinshi bw'abahutu batikijwe, na cyane cyane abantu bavuka muri izo ngo, aho nituvuze abaciye babimpunzi, abagizwe gute, abageseye. Nta numwe umugambwe CNDD witwa wa demokrasi, nta numwe ashobora kugira barati erega no munsi na gato nta nakajambo bro. Kugeza n'uno munsi nta numwe turumva mu bantu babikoze arigera bazwa, nta n'ukumubaza n'ibiki gusa yuko bashaje, nta numwe arigera bazwa iby'abahutu bageseye, twitwa ko ari twe dutwara, ni abahutu nyene byakozeko bro. Ati none hamazwe kwemezwa ko 12 byariho nyabwoko uko amategeko y'Uburundi na mpuzamakungu abivuga, abarongozi ba CNDD-FDD bibaza ko icyo bagisigaye ari giki kugira habiki gushika n'atanumwe bica mu bwonko, aba mu biro by'umukuru w'igihugu canke mu biro by'icegera cy'umukuru w'igihugu canke mu biro by'umushikiranganje wa mbere, ko hose atanumwe yumva ko ku tariki ya 29 ndamukiza hategerezwa kuba ikintu. Kubera iki batopfuma babikora uko u Rwanda rubiko ku itariki 7 ndamukiza kandi inyamanza zihuza n'ukwezi? Nguko jewe icyo Rwanda shikirije nibyo bibazo kugira ngo ndeka abandi nabo bavuge. No munsi twitwo nushikiriza nk'atanga jurnani, turanezerewe nuko iyo nyabwoko yemejwe, mugatura babajwe cyane no kubona leta y'u Burundi ubu yitwa ko irimwe abahutu uno munsi tushika ko 29 tihagire n'akajambo na kamwe
bavuga kuri ivyo bintu vyose nuko ndagije ngaho. Murakoze cyane bwana Frederick Nzeyimana. Namuhaye akanya ngo aze kwivuga, yahagarariye ko ari mu yashinze collectif urunani rw'aba survivor. Yibagiwe no kuvuga ko ari umu anthropologue, ni ukuvuga ibintu avuga bihagarariye no ku bushakashatsi aba yarakoze. Ubwo rero murakoze, reka tubandanye. Ubuye tugeze ko ni mama yitwa Gloriosa, nawe ndamureka uyu munsi niwe yivuga. Gloriosa muratwumva? Yego ndabumva. Namwe ijambo ni ryanyu. Hanyuma nce nibutsa abahejeje kwinjira, iri ni ijwi ry'abacikacumu. Uyu munsi twagize ibintu biri special. Abadushikiriza amajambo baradushikiriza, hanyuma umwanya wo kubaza uza kuza nyuma. Ubwo rero ubu tugeze kuri Madame Gloriosa, ijambo ni ryanyu. Murakoze kumpa ijambo. Nk'umwidondoro wamaze no kuvuga izina ry'iwanje, nitwa Gloriosa Kabareke. Ndi imfuvyi y'72, hanyuma nkaba naje nk'impunzi mu gihugu ca Danemark. Nkaba ndahabaye igihe, mugabo nubwo ndi hanze maze imyaka myinshi ndakurikirana cyane ibiba mu Burundi, kubera cyane cyane ubuzima bw'iwanje nubwo abandi benshi ubwo twaciyemo n'ingene tubayeho, ubupfuvyi bwaratubabaje cyane. Hama icyo nagomba kuvuga rero ku vyerekeye jenoside yakorewe abahutu, murazi ko yemejwe na Sévère na Parlement na Sena. Hanyuma jewe byaranjoheye cyane kuko narumvise ko en fait turuhutse, turonse abantu baduha agaciro ko kuba atanumwe yigeze abona ko twakorewe jenoside. Je nabifata yuko harimo gakengere, kandi mu barukiye rimwe na jewe kenshi murabona ko nako gakengere kagumyeho. Twaragize agakengere mu mashure twitwa abana b'abamenja, mu mashure twarabayeho muri discrimination. Hariho les droits zimwe tutaronka, warashobora no kubura ishure ryiza wifuza, ugasanga utoye nk'ishure ryo kwiga bakari kwima kubera babonye kuri umuhutu, ugasanga bagushize muri branche udashaka kwiga. Ivyo rero ni ibintu turetse nuko batwikiye abavyeyi, vyaradukurikiranye no mu buzima nyene bwo kubandanya tutagira abavyeyi. Hanyuma kubera twabikuriyemwo, hama aho bamaze kuvuga ati twarakorewe ihonyabwoko, je naravuze nti ubu tugiye kuruhuka, tugiye gusubizwa ivyacu, tugiye gusubiza ubuntu, ntituzosubira kwitwa abamenja, dusubire kwitwa abana b'abamenja. Ubu natwe tugiye kwisanzura, tugire imanza, tuvuge, tuganduke. Murazi ko tutigeze tuganduka, ntitwigeze tugandara, ntitwigeze turira. Ivyo rero byose umuntu abiravye ntabyo twaronse. Twararindiriye uko leta, hari hasigaye ko leta yiprononsa. Je nambonye ntiko bemeje Parlement yiprononse, na Sena ikiprononsa. Ubu rero leta harageze ko nayo nyene ibigira ikivuze. Tukaguma turindiriye tubona nyene ko bariko baranabitegura, turabura. Hari naho wabaza n'abantu bakavuga ngo bariko barabitegura ngo nimutekane. Umwaka urahera, uwundi mwaka wa kabiri urahera. Ubu rero je ndiko ndaraba n'abandi bose turabona yuko nta kiriko kirakorwa kugira baturuhurira imitima yacu. Jewe rero nosaba yuko leta yogerageza ikabona amagorwa, umubabaro twakuriyemwo, abavyeyi bacu, natwe bw'imfuvyi, ikabona yuko ari ibintu bibabaje cyane, ikaja ku ruhande rwacu. Ariko icyo maze kubona, leta au contraire ija ku ruhande rw'ababikoze. Ababikoze bavuze bo birabumva, mugabo twebwe ntitumva. Uza wumva ivuga yuko ababikoze bashaje, ariko ababikorewe naho nimba natwe turiko turasaza. Abavyeyi bacu abapfakazi bamwe baramaze gushengera,
none bari ku ruhande rwande, nico rero kitubabaza cane. Hama je nkasaba rero leta nigerageze inyarutse kandi atani gisabwe kuko turarushe, yemeze iryo honyabwoko kuko kutaryemeza bivuga iki? Baguma badutesha agaciro, batesha agaciro ibyo Severe yatoye, bica bigira iki? Biha inguvu abarikoze. Kandi mubirabe neza, muramaze kumva amajambo witwa Ngayimpenda ashikiriza. Hariho amaradiyo yirirwa aramuha ijambo, za Sanganiro n'ibindi. Izo radiyo je nkaba nifuza yuko iradiyo iha ijambo umuntu nka Ngayimpenda, umuntu nka Zeno Nicayenzi. Abo n'abantu badukomeretsa, baravuga yuko ngo ibi arya magufa ukaza wumva ngo mbega ngo nigiki cemeza ko ari 72. Mbega hariho burya 72 twotera gufata amafamiye yose yabuze, arya magufa n'abapfuye ntivyohura. None abo bo muri 2015, aho muri 2015 canke muri 93 sikera cane. Sikera cane kuburyo borinda kwimba canke kubaza abantu bose, kandi sinibaza ko hari ibifuriro vyabo, ntabibaho. Hama ntabwo boza barafata umwaka wa 72 ngo bawususanishe n'uw'93, kuko niyo uvyaye abana, abo bana bose ntuvuga ngo abo bana bose baca basa, ngo nuko bavyawe n'umuntu umwe. Ivyo rero je naca bivuga yuko dusaba yuko leta iha agaciro ivyo Severe yatoye, leta nayo igameza ihonyabwoko atakirinze gusabwa le plus vite possible, kuko turarusha. Kandi ikindi je nsaba leta nihe fate date ya le 29 avril, ni date historique y'igihugu. Ubwo rero nta kuntu twoza turagira le 29 avril ntituronke umwanya wo gutanga note mu wanyaje. Twateza guca tuvuga ati twarakorewe je nabaye huku, banyivye ibi, nabaye huku, narakenye, narabaye mayibobo kubera nabuze abavyeyi, dawe bamutwaye uku. Ibintu nk'ivyo tukavuga tukaruhuka. Ni yari date yategereza kuturuhura. Iyo rero kandi mwumvise ko parlementaire yayidusabiye, ariko leta ntirayiduha. Iyo nayo nyene turayisabye ko yidushikiriza mu maguru masha. Hama nkaba nsubiriye kuvuga yuko turihanikirije umuntu wese ariko arahakana genocide, cyane cyane uwitwa Ngayimpenda n'uwitwa Zeno Nicayenzi na Bweje, bazibe ntibazosubire kudukomeretsa. Nukuri impfuvyi uko bavuga ry'amajambo, jewe nsubira muri ya myaka nkiri umwana mbona data yagiye, bagaca basubira akavuga yuko amagufa yabo ngo siyo. Murumva ko bibabaje. Jewe ico nico cambere nashaka kubabwira, bareke kudukomeretsa, kandi badukomeretsa kubera iki? Leta niyo ibadushuhurirako, kuko ntiyaberetse kirazira. Genocide ni kirazira. Ubwo rero nibereke kirazira, nabo rero batuveko, bareke kuza baradutuntuza kongera intuntu mu yindi. Nivyo nashaka kuvuga. Murakoze. Murakoze Madame Gloriose. Muvuze nk'umuntu uze nk'umucikacumu. Hari ibintu byinshi muvuze naje bingiye ku mutima. Iyo umuntu nk'umuprofesere yigisha kuri universite ariko arafata agatyoza abacikacumu, kandi arazi ko bahari, arazi 72 ko abashwe gucika ku icumu bamwe bahungiye mu Rwanda bariruka, abandi baje muri za Tanzania. Arabizi ni umuprofeseri Ngayimpenda. Arazi ukuntu Amerika yoyo ibize kumusumbya, iherutse guha ubuhungiro abo Barundi 72. Burya yo bisigura igituma Amerika bahaye ubwo buhungiro, kubera ko izi ko arabacikacumu. Reka rero mukanya turagira ibibazo tukubaza ako kari gato naye nongeye ko nk'umucikacumu. Reka tujabuke tugende ku mutama yitwa Valente Akayezu.
we ni inzobere mu bintu by'amategeko mpuzamakungu, aturabire twebwe nk'abacikacumu tubabaye, agahinda kagaragara ku maso, aturabire ahantu uko we abibona, niba hari twiwe tubwira ku inama. Reka ntamutebeye tumuhe ijambo, nawe asabwa kubanza kwivuga. Mutama Valentin Akayezu, muratwumva? Ijambo ni ryanyu. Murakoze kumpa ijambo ngo tuganire kuri iki kibazo gikomeye, kandi kuri uyu munsi wibutsa byinshi cyane mu mibereho, mu buzima bw'abaturage b'u Burundi, cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu. Donc ni umunsi ubibutsa byinshi cyane mu buzima bwabo, byinshi bitari byiza, ahubwo bigarura umubabaro, bikagarura intimba, bikibutsa amateka ashaririye abantu banyuzemo. Kuvuga rero mu bintu nk'ibi biremerereye imitima ya benshi, ugerageza gutekereza uti ibisubizo byaba ibihe, ntabwo ari umurimo woroshye. Ariko mbere y'uko nkomeza munyemerere mbanze nivuge, nta nubwo nari nivuze. Nitwa Akayezu Muhumuza Valentin, ndi umunyarwanda. Mu by'akazi, imirimo nakoze, nabaye umucamanza mu gihugu cy'u Rwanda, ndongera kandi nigisha mu ishuri ry'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda nanone. Ubu ngubu ndi hano mu gihugu cy'Ubuholandi, mpari nk'impunzi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017, ariko nza nabwo nari naje nkomeza amashuri yanjye mu rwego rwa doctora mu bibazo by'ubucamanza, nk'uko mubyita mu Kirundi ubutungane, cyane cyane mu bintu birebana n'imiburanishirize y'imanza mpuzamahanga, donc icyo twita la justice internationale. Nari nabaye mbihagaritse kubera impamvu bwite zishingiye kuri jyewe, impamvu ntago nashoboye gukomeza muri iyi minsi, nabaye mbihagaritse gatoya. Ariko noneho no ku birebana n'u Burundi, navuga yuko ntabwo ari ibibazo bishyashya kuri jyewe, ko nigeze no gukora nanone nanjye ku ubushakashatsi bwanjye bwihariye, cyane cyane icyo gihe narebaga ku kibazo cy'ubutaka cyangwa se cy'amatongo i Burundi, ndeba uburyo amategeko, inzego zihari mu gukemura ikibazo hagati y'impunzi zahunze, zarimo zitahuka zigaruka i Burundi, n'abari basanzwe mu gihugu bituje muri ayo matongo yasizwe n'abahunze muri 72 n'indi myaka itandukanye barimo bagaruka i Burundi. Naho ngaho nsa nk'uwagize connection cyane, nagize aho mpurira isano n'ikibazo cy'u Burundi. Ikintu cya mbere rero nibuka, ndasa nk'usubira inyuma kugira ngo ndebe iri shyaka rifite ubutegetsi i Burundi rya CNDD-FDD. CNDD-FDD yafashe ubutegetsi, yagiye ku butegetsi mu matora yo mu 2005. Nk'uko benshi muri mwe mubyibuka, imaze gufata ubutegetsi, Perezida ni Hussein Rajab,
wari uyoboye CNDD icyo gihe muri uwo mwaka, yagaragaye cyane mu mikoranire n'ubutegetsi bwa Paul Kagame. Murabyibuka neza ko mu mwaka w'2007 umucamanza w'umufaransa Juge Bruguière yari arimo gukora iperereza ku warashe indege yaguyemo Perezida Juvenal Habyarimana ndetse na Perezida Cyprien Ntaryamira, perezida w'igihugu cyanyu w'u Burundi. Rajab Hussein yaje i Kigali afata discours ari i Kigali, atangira gutuka ubutegetsi bw'Ubufaransa, avuga yuko yifatanije ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, no mu magambo aremereye cyane yibasiraga igihugu cy'Ubufaransa. Ikibazo cya mbere jyewe ku giti cyanjye nahise nibaza maze kumva amagambo Hussein Rajab yavuze icyo gihe ari i Kigali, numva ari mu mwaka w'2007, kwari ukwibaza ese iri shyaka rya CNDD-FDD rifasha rigiye ku butegetsi bw'u Burundi, ubundi politike yabo ku kibazo kirebana n'ubutabera no kurenganura abahutu ni iyihe? Icyo nicyo kibazo cya mbere nahise nibaza. Politike ya CNDD-FDD, sinzi wenda n'abandi simvuga ngo muze kunsubiza cyangwa iki, ni ikibazo mushobora kwibaza ko niba tuvuga CNDD-FDD tukareba nuko ihagaze uyu munsi, ni nk'uko afata FPR mu Rwanda, ivuga ko ariyo moteri mu Rwanda, FPR inkotanyi ivuga ko ariyo moteri ya guverinoma, ubwo ni nako bimeze i Burundi. CNDD-FDD nayo turayibona nka moteri y'imiyoborere y'igihugu cy'u Burundi, ubu igiye kumara hafi imyaka 25 ku butegetsi. Noneho ikibazo rero gikomeye cyane umurundi uwo ari we wese agomba kwibaza muri iyi myaka igiye kuba 25 CNDD-FDD ifite ubutegetsi, politike yayo ku kibazo cy'ubutabera no kurenganura, turabivuga muri ayo magambo kuko abahutu ni groupe ubu bimaze kugaragara mu nzira za politike n'izinyuze mu mategeko ko ari groupe yakorewe discrimination, donc ikumirwa mu kinyarwanda niko tubyita. Ni iyihe politike yabo mu guha ubutabera iyo communauté y'abahutu mu Burundi? Ni iyihe politike ya CNDD isobanurwa ite ku kibazo cy'ubwiyunge, reconciliation mu gihugu cy'u Burundi? Icyo ni ikibazo gikomeye kuko mu gusubiza ibi byose, ibi bibazo uyu munsi turimo kwibaza, abantu benshi bafite uyu munsi bagombye no kureba no kwibaza kuri ibyo ngibyo, ibyo bintu bakabishakisha. Ese ubundi dukurikije imyitwarire y'abategetsi ba CNDD-FDD, kuko nibo biganje muri leta y'u Burundi, nibo bafite ubutegetsi, nibo bagenzura guverinoma, nibo bagenzura inzego zose z'ubutegetsi bw'igihugu, bo ubundi ibi bibazo baba babyumva kimwe, baba babibona kimwe, baba babibonera mu ndorerwamo imwe. Ubwo aho ngaho ndihuta nigira imbere gatoya, ndakomeza. Ibyo ni murabizi abagiye babikurikirana. Mu gihe muri iyo myaka CNDD-FDD imaze gufata ubutegetsi,
murabyibuka yuko ni igihe navuga yuko ari nka periyode yasaga nk'itanze icyizere gikomeye cyane ko Uburundi noneho bwaba bwinjiye mu bihe byiza bishingiye kuri demokarasi, bishingiye no ku miyoborere myiza, noneho itanga n'icyizere ku muturage wese w'igihugu cy'u Burundi. N'umuryango mpuzamahanga, icyo twita communauté internationale, nayo yari ifite icyo cyizere, niko byagaragaraga haba mu byemezo bitandukanye byagiye bifatwa. Umuryango w'abibumbye Loni watoye imyanzuro, ibyo mu gifaransa bita resolution, zigeze kuri 3. Izo resolution ndazifite zigera kuri 3 niba zitanarenga. Buri gihe usaba ko mu Burundi hagomba gukorwa ibishoboka byose, hagashyirwaho komisiyo yigenga, iriya komisiyo y'ukuri no kurekuriranirana, komisiyo verite reconciliation, ndetse hakajyaho n'urukiko mpuzamahanga, ini juridiction internationale, ikwiye gukurikirana ibyabereye mu Burundi. Ni resolution izo nibuka, niba zitarenze izo nibuka ni 3 zose zafashwe. Imiryango itegamiye kuri leta, ONG zitandukanye zakomeje kuvuga cyane, urebye ni naryo jwi ryatambukaga cyane, rikagenda rikagera muri Conseil de sécurité ya Nations Unies, noneho bigatuma n'iyo myanzuro igera kuri 3 resolution za Conseil de sécurité, uko narimbaze kuzivuga, zose zitorwa. Icyo gihe nta gisubizo cyigeze gitangwa na leta y'u Burundi. Ariko imbogamizi ya mbere yabayeho niyihe, uko jyewe mbibona mu ndorerwamo yanjye. Icyambere, imbogamizi ya mbere ishingiye ku masezerano ya Arusha. Mu masezerano ya Arusha murabyibuka neza ko bari barashyizemo ingingo zitanga amnistie generale, imbabazi, donc habaho ni amnistie temporaire, ntabwo ari generale, ko mu gihe runaka ibintu byo gukurikirana abantu bashobora kuba bafite uruhare mu bihe bitandukanye by'amagume, de tragedies zitandukanye zabaye mu Burundi, donc kubakurikirana byaba bihagaze. Ibyo ngibyo biri mu masezerano, byari biri mu masezerano ya Arusha, nk'uko muyazi. Iyo ngiyo yari imbogamizi ya mbere. Ibyo ngibyo rero byatumye haba ikihe kibazo. Mu bantu ba mbere bari begereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bashobora kuba baranabufashije. Urabona ishyaka, abantu ba CNDD-FDD bari abantu bavuye mu ishyamba, bageze ku butegetsi, bari bafite rezerema nkeya cyane z'abahutu, babaye i Burayi, bize, barahari intellectuel b'abahutu bagiye mu butegetsi bwa CNDD. Ariko nanone haba ikindi kibazo ko kugira ngo CNDD-FDD ibashe gushimangira ubutegetsi bwayo, yiyegereje cyane abahoze mu butegetsi bwahozeho, de regime précédent. Abantu bo muri abari muri za iprona benshi bayinjiyemo cyangwa se igakorana nabo bya hafi, wenda nubwo baba batarayinjiyemo. Abandi bari muri za société civile n'indi miryango itandukanye. Ariko ikibazo cya mbere cyabaye iki, kugira ngo CNDD ibashe kubasha gukora ibi bikunze kuba muri politike bya lobby international, ibintu byo gushaka amaboko n'inshuti, lobbying. Uruhare rwa Perezida Buyoya ntabwo rugomba kwibagirana.
ntabwo ndi gutandukira nimuze kugira ngo natandukiriye ibyo nshaka kuvuga. Uruhare rwa Perezida Buyoya ntabwo rugomba kwibagirana. Buyoya niwe watumye abanyaburayi bamwe na bamwe barimo bariya ba Louis Michel n'abandi bose babasha kwegera leta ya Pierre Nkurunziza, kandi birazwi uzi imikoranire ya Louis Michel n'ubutegetsi bwa Paul Kagame, uburyo Louis Michel yaba akiri Premier Ministre w'Ububiligi, yaba ari muri Assemblée cyangwa se muri Parlement Européen, uburyo ari mu bantu bagiye babangamira ibyemezo byinshi byagombaga gufatirwa leta ya FPR Inkotanyi, cyane cyane ku birebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, les droits de l'homme, ku bintu byabaga mu Rwanda, ariko uyu Louis Michel akabigiramo uruhare mu kubitambamira. Ibyo ngibyo uwabikurikirana wese cyangwa se uwashaka kubigenzura yabibona. Aha rero ndimo ndashaka kwerekana isano CNDD-FDD FPR Inkotanyi mu Rwanda niyo kugira ngo ibashe no gukora iyo lobby international, ibona abafatanyabikorwa ku rubuga mpuzamahanga, ariko noneho bihite biba automatikoma imbogamizi mu kubangamira gushyira imbere ikibazo cy'ubutabera, cyane cyane gukurikirana abagize uruhare haba muri jenoside yo muri 72 n'ubundi bwicanyi za Ntega na Marangara muri za 93 n'ibindi bihe bitandukanye byagiye bibaho. Ibyo byose donc iyo mikoranire gushaka kwinjira muri politike mpuzamahanga, ariko iyinjijwemo n'abande ba Pierre Buyoya banyuze muri kano zabo za kanari zabo, bituma bakoresha iyo strategy mu kugira ngo bapfuke amaso CNDD-FDD, bituma itagira imbaraga mu gusaba ko hashyirwaho ya komisiyo iyi severe na rwa rukiko, nk'uko Conseil de Sécurité ya Nations Unies yahoraga ibisaba, ikabifata no mu myanzuro igeze kuri 3 nk'uko nabivuze, kuko icyo gihe iyo leta ya CNDD-FDD iza kubigiramo ubushake, bitewe nanone n'ubushake bwagaragaraga mu muryango mpuzamahanga, iyo komisiyo yagombaga guhita ijyaho, n'urwo rukiko rwashoboraga guhita rujyaho. Gusa ariko nk'umuntu wenda ukurikirana ibibera mu Burundi, ishobora kwibaza ikindi kibazo, nkareba eske société civile y'u Burundi muri iriya myaka hagati y'2005 2010, hagati y'2010 2015, société civile y'u Burundi yari iteye ite? Yari igizwe na bande? Ni bande bari bayifitemo ukuboko kunini cyane, ku buryo n'izo nzego iyo ziza gushyirwaho, ese zari gukora koko mu nyungu z'ubwoko bw'abahutu? Hano duhari nk'abahutu, eske ntago zari kuba deviye? Ibyo ni ibibazo jewe wenda nk'umuntu ukunze gusesengura cyangwa se gukora ubushakashatsi nshobora kwibaza. Ese iyo ziza gushyirwaho icyo gihe koko dukurikije uko inzego zari ziteye, abantu bize basobanukiwe, abanyamategeko b'i Burundi ni bande, abarimu bakomeye, abashakashatsi muri domaine zihari wenda bari kwintervena muri izo nzego zitandukanye zigiye gushyirwaho, eske byari gukorwa mu nyungu z'ubwoko bw'abahutu? Icyo ni ikibazo nshobora kwibaza, wenda umuntu ashobora gusubiza mu bundi buryo bwe. Wenda ku ruhande rumwe nshobora kuvuga nti bishobora kuba byarabaye avantage ko CNDD yafunze amaso wenda izo nzego ntizishyirweho icyo gihe, kubera wenda ko zashoboraga kwinjiramo abantu bamwe bashoboraga n'ubundi kudatuma ukuri kose uko kwakabaye kugaragara, ni ibyashobokaga. Reka nihute. Mu 2015 rero
kwa guceceka kwa CNDD-FDD. Mwibuke ko natangiye nibaza ni ikibazo umurundi wese yagombye kuba yibaza ni ugushaka gusobanukirwa politike ya CNDD-FDD nka moteri ya guverinoma iyoboye igihugu cy'u Burundi, donc politike yabo ku bijyanye n'ubutabera, la justice, ku bijyanye n'imibanire y'abarundi, la reconciliation cyangwa se ubwiyunge, ku bijyanye no gushakisha ukuri politike yabo ni iyihe. Mwibuke ko ni ikibazo natangiye kwibaza. Tugeze mu 2015 habaye ya crise iturutse ku bibazo by'amatora nk'uko mwabibonye mwese byagenze. Amaso ya CNDD arahumutse, ya myopi irakize, noneho babonye abo bakoranye uburyo basa nk'ababajijishije, babonye ko ari ngombwa ku ruhare rwa Pierre Buyoya ibintu byabaye ko batakurikiranye mu myaka yabayeho. Babonye ukuntu Buyoya bafashije bagaha avantage zose zishoboka, ibyo bakoreye uko ari kugenda basebya hirya no hino mu mahanga, babona ko ari ngombwa gushyiraho komisiyo noneho ya severe, ko ari ngombwa noneho kuyishyiraho. Me iza muri contexte igoye, iza muri contexte igoye. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bufitanye ikibazo n'umuryango mpuzamahanga. Murabizi le monde occidental, ibi bihugu bikomeye by'ibihangange ntabwo byarebaga neza cyangwa se ntibyashakaga no kumva donc uburyo leta Nkurunziza yajeraga ikibazo kirebana n'amatora guhera mu 2015. Ariko noneho bibaye nka forcing cyangwa se impression cyangwa se inarume politique, ini strategie politique. Ngewe nshobora kubivuga gutyo, ndi umushakashatsi ndisanzura. CNDD izana sévère comme une arme politique, pas comme un bien commun pour le Burundi. Impamvu mbivuga gutyo ni iki? Mbivuze mu Gifaransa. CNDD ibonye ko ari ngombwa gushyiraho sévère, ariko yishyizeho nk'intwaro ya politiki. Ntabwo iyishyizeho nk'urwego ruje gufasha mu nyungu rusange z'ineza y'abarundi bose. Impamvu mbivuga gutya ni ukubera iki? Urumva hari ba adversaire benshi bakoranye na CNDD, noneho barayihinduka, bajya kuyigambanira hirya no hino, banafite n'ijwi rikomeye cyane hirya no hino mu bihugu bitandukanye, kandi benshi bava muri ya secte dusigaye twita iy'Abahima, bafite ukuboko kurekure mu bibazo byabaye ku bwoko bw'Abahutu muri 72. Benshi abo bose bakoranye n'ubutegetsi bwa CNDD, barayihinduka muri mu 2015. CNDD ishaka inyundo, romanto yo kubakubitisha, ni sévère. Ku ruhande rw'abakorewe cyangwa se rw'abagizweho ingaruka na jenoside yakozwe muri 72, ni amahirwe. Nubwo CNDD-FDD ibizanye, jewe ni miroir mbireberamo, nizo ndorerwamo mbireberamo, nubwo ibizanye mu buryo bwayo bwa inarme politique, irabikoresheje. Isa benshi basa nk'abatinye, bagira ubwoba. Severi murabizi uburyo yatigishije ubwoko bw'Abatutsi, benshi bagira ubwoba, bamwe baraceceka, basa nk'abacecetse. Naho mpera mvuga ko c'était une arme politique. Une arme politique ushobora kuyirashisha, iyo uyikoresha wagera ukavuga uti reka mbe
nyishyize hasi mbanze nyikorere isuku nanayoze nayitunganye ndebe ninongera kuyikenera nzongera kuyikoresha. Naho ngaho rero mpera mvuga nti nta politike ku kibazo cy'ubucamanza, ku kibazo cy'ubutabera CNDD ifite mu rwego rw'ineza y'abagizweho ingaruka na jenoside yabaye muri 72, ahubwo ibyo tubona CNDD-FDD ibikoresha gusa nk'intwaro ya politike mu nyungu zayo, ikabikoresha iyo ibikeneye, iyo ibonye ari ngombwa. Aho ngaho sinshaka kuhatinda, reka nihute kugira ngo turangize vuba, kugira ngo nsoze ibyo nshaka kuvuga vuba. Turi aho ngaho rero murabona umurwi Severi, komisiyo ya Severi yemeje ko mu bushakashatsi butandukanye yakoze, yemeza neza idashidikanya ko habaye jenoside yakorewe abahutu mu 1972. Raporo ishyikirizwa inteko ishinga amategeko Paroma Burunde, iyiganiraho Paroma Burunde irayemeza, itora itegeko riyemeza. Mu rwego rero murabizi intambwe zose mu bintu by'amategeko, amategeko yose atowe agomba kuba sanctionné. Mu gifaransa icyo bita toutes les lois doivent être sanctionnées par le magistrat suprême. Ni ukuvuga ko amategeko yose agomba gushyirwaho umukono n'umutegetsi mukuru, umucamanza mukuru w'ikirenga w'igihugu, ari we perezida wa repubulika, kugira ngo ya mategeko abashe gukurikizwa, anasohoke muri journal officiel de la République du Burundi. Paroma yakoze ibyo igomba gukora, yarangije akazi kayo. Akazi gasigaye rero, gasigaye hehe? Gasigaye muri Presidence ya Repubulika y'u Burundi. Padiri Daniel atangira mu ijambo ryiza cyane yatubwiye, nari ndimo mvuga ni mu rwego kugira ngo itegeko ribashe gukurikizwa, l'exécution d'une loi kugira ngo ribashe gushyirwa mu bikorwa, ni intambwe imwe ku yindi. Intambwe ya mbere bwari ubushakashatsi bwarakozwe, bwaragaragaye, Severi yabugezeho. Intambwe ya kabiri ni itegeko, amategeko atorwa n'inteko ishinga amategeko, inteko ishinga amategeko y'u Burundi, intambwe yabo barayirangije. Ubu ngubu hasigaye Presidence ya Repubulika. Padiri Daniel yagarutse ku kintu bita la négation. Ni ikintu gikomeye. Le déni. Ese leta ya Evariste Ndayishimiye iri muri déni de l'histoire? Imyitwarire yayo yatuma umuntu ayikekera gushaka guhakana cyangwa kwirengagiza ibyabaye, kuko ubundi perezida wa repubulika yagombye kubaha ibyo intumwa za rubanda, abadepite bemeje, akabishyira mu bikorwa, kuko nicyo abereye hariya. Ntabwo ari imibare ya politiki, il n'y a pas de calcul politique hariya. Hari ijambo Evariste Ndayishimiye yavuze, yarivugiye i Gitega, ntabwo nibuka neza umwaka uwo ari wo, ariko bigomba kuba ari mu 2020, donc 2021 ndibwira ariho, cyangwa se 2022 mu ntangiriro, ari nabwo raporo nibwira ishobora kuba yari imaze gutangazwa, sinibuka, umwaza kumfasha igihe yatangarijwe. Yavugiye ijambo i Gitega, aravuga ati mu Burundi nta bwoko bwinshi. Mu Burundi nta bwoko bwinshi.
iryo jambo ngira ngo iyo disikuru murayizi mwarayikurikiye, ariko noneho iryo jambo dushobora kurirebera mu mfuruka ebyiri, muri angere ebyiri. Ese leta ya Evariste Ndayishimiye yaba itekereza ko kwemeza jenoside yakorewe abahutu mu 1972 byaba biri mu bishobora gutuma habaho indyane z'amoko nk'uko mubyita mu Burundi? Donc, la reconnaissance du génocide perpétré contre les Hutus en 1972 serait un moyen d'attiser la haine ethnique. Ese ni ikibazo leta cyangwa ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwaba bwibwira bwibaza? Niba se bwibaza icyo kibazo, ni ubuhe buryo bwiza bushoboka kugira ngo habeho guha agaciro abaguye muri iyo jenoside, ariko kandi habaye icyo nakwita mu gifaransa la transparence mémorielle. Transparence mémorielle ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga habe kwibuka kwiza gukozwe mu buryo bwiza, kudateye abandi impungenge, kuko iyo urebye nko mu Rwanda, Frederic yagiye abigarukaho ko haba kwibuka, ariko systeme yo kwibuka mu Rwanda ni systeme de la polarisation. Kwibuka kuba mu Rwanda gukorwa mu buryo bukomeza gucamo ibice abanyarwanda. Ntago ari ukwibuka gutuma abanyarwanda bashobora kwicara ngo babane hamwe. Ni ukwibuka gutuma habaho ababi n'abeza muri sosiyete nyarwanda. Noneho tukavuga nkibaza, niba leta ya Evariste Ndayishimiye ifite impungenge ko kwemeza jenoside yabaye muri 1972 bishobora gutuma indyane z'amoko zikomeza kwiyongera, ni ubuhe buryo noneho bwatuma habaho kwibuka kwiza kudatera ikibazo imibanire y'Abarundi, aricyo nise la transparence mémorielle? Icyo ni ikibazo abategetsi b'u Burundi n'izindi nzego zitandukanye bagombye kwicaraho bakaganira. Niba atari icyo kibazo, ese ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, niba atari ibyo bibazo nibaza, ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwaba burimo bukorerwamo n'imbaraga nanone nk'uko byagenze ku gihe cy'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza, nk'uko nabivuze, ba bandi bagiye bakorera mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza baba ari bo nanone bagarutse bakaba bongeye guhuma amaso ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kugira ngo butongera kubona ko ari ngombwa, cyangwa se budakomeza kubona ko ari ngombwa guha agaciro abagizweho ingaruka na jenoside yabaye mu 1972 ikorewe ubwoko bw'Abahutu. Donc, ibyo ni ibibazo, so de question jewe ndi gusureva nibaza, n'abandi bose, cyangwa munashatse n'ibi biganiro dushobora kuzanakomeza tukabiganiraho. Bon, mu mategeko mpuzamahanga rero, kugira ngo nsoze, ntago ndi buyatindeho. La reconnaissance du génocide, c'est un résultat du lobby international bivuye muri experience dufite nk'abanyarwanda. Ni résultat ya lobbying, le lobby international. Nibyo twabonye, ni experience dufite nk'abanyarwanda. Niyo mpamvu iyo urebye FPR Inkotanyi ikoresha ibishoboka byose, imbaraga zose ifite. Natanga urugero. FPR
yakoze ibishoboka byose ikoresha jenoside comme un outil de l'économie internationale. Intambara zo muri Kongo zose, iyo jenoside itaba mu Rwanda ntago ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byashoboraga kugeza akaboko muri Kongo, ntibyashobokaga. Ntago Kongo yari kuba yibwa nk'uko tubibona uyu munsi. Kuba barabigezeho, jenoside yabaye mu Rwanda yabigizemo uruhare rukomeye. Kubera iki? Kubera ko mu gukomeza guteza akajagari kari muri Kongo no mu kuyiba, bakomeza kwitwaza ko bari kurwanya abahutu b'abanyarwanda basize bakoze jenoside mu Rwanda. Niyo justification y'intambara zidashira muri Kongo, ariko ukuri kwabyo ni exploitation des ressources minières de la nation congolaise. Ariko noneho kugira ngo babigireho bigakomeza kwitwaza jenoside yakorewe abatutsi, noneho naho umututsi wese ari bikaba urwitwazo ko intambara igomba kujyayo mu rwego rwo kumurengera. Naho ngaho navuze ni jenoside kugira ngo yemerwe, c'est un résultat du lobby international. FPR yakoresheje indi technique, les missions de maintien de la paix. Irabikoresha mu bihugu bitandukanye. Abo ba partenaire bayo nabo bakayishyura mu kuyivugira ahantu hose, mu kwemera ibyo ibasaba byose. Iby'impunzi, ibyo mubona by'impunzi byatangiriye kwakira impunzi za Israel. Kwakira impunzi za Israel mu masezerano rwihishwa leta ya FPR Inkotanyi yagiranye na leta ya Israel, nuko u Rwanda rwagombaga kwakira impunzi za Israel. Israel nayo igakora akazi ko guhindura inyito ikoreshwa muri Loni, aho kuvuga jenoside rwandais hagakoreshwa jenoside commis contre les Tutsi. Ibyo ngibyo babigezeho mu mwaka wa 2014, inyito irahinduka binyuze muri lobby y'abajuwifu. Izo ni strategy zagiye zikoreshwa. Rero nagira ngo wenda se nkusobanura ku kantu gatoya kugira ngo kumvikane. Noneho rero nk'abarundi hakorwa iki? Ntabwo twebwe tugiye kuvuga ngo tugiye kwijugunya muri za lobby international, kuko iyo unagarutse ukareba nubwo FPR yageze ku byo ishaka, ariko se umusiriviva w'umututsi uri mu Rwanda bimumariye iki? Nta kintu na gitoya bimumariye. Ariko iyo bigeze mu kwibuka, FPR iramucuruza, imushyira sur tous les plateaux internationaux, ikamubwira ngo genda urire, genda ugire gute, isi yose bibone. Ariko iyo hageze bivuye mu nyungu z'amarira y'uwo musiriviva di jenoside, nta kintu na gitoya bimumariye. Umusiriviva di jenoside wo mu Rwanda nta kintu na gitoya akura muri ibyo ngibyo. Noneho rero ahangaha niho hahita njyewe mpita nihuta nkahita ngaruka noneho ku birebana n'uruhare rw'abacitse ku icumu ubwabo, uruhare rw'abaturage b'igihugu, uruhare rwa institution nationale de l'État. Kuko nimuza mukareba nimunashaka munakore comparaison ku biba mu Rwanda, murasanga mu biba byose muri iyi jenoside yitirirwa abatutsi yabaye mu Rwanda, le peuple rwandais nta jambo bifitemo, nta kibivugamo. Même les survivants de ce génocide nta kintu na gitoya babivugamo, kubera ko ces survivants du génocide nta nubwo aribo bakontrola les organisations zitwa ko zibavugira, ntabwo aribo bazikontrola. Noneho iyo binageze kuri les institutions de l'État, nazo nta ruhare na rutoya zibifitemo, kubera yuko izo institutions zose ziri séquestrées, zamizwe na FPR Inkotanyi, izikoresha ibyo bishaka. Ni ukuvuga ko
l'ensemble le public rwandais nta jambo na ritoya ifite kuri memoire sur le génocide, nta jambo na ritoya ibifite. Nashaka gukora iyo comparison. Noneho rero reka noneho twebwe kubera ko mu Burundi omwe ho hari icyo twita uruvugiro, les libertés i Burundi ziri beaucoup plus avancées kurenza mu Rwanda. Abarundi bo uko biri kose mu bibazo bitandukanye bihari, ariko mwe omwe mufite uburenganzira, notamment les libertés d'association et les libertés d'expression. Ntabwo bimeze nko mu Rwanda. Alors, ni iyihe nyungu rero umusiriviva di jenoside wa jenoside yo mu 1972 ashobora gukura muri izo donc ni avantage cyangwa se n'icyo umusiriviva yakura muri avantage mufite yuko au moins il y a un certain niveau de liberté publique zikorwa umunyagihugu ashobora gushyira mu bikorwa mu Burundi, yabikoresha. C'est mon dernier point. Navuze ibintu byinshi. Icya mbere ni ugukoresha organisation mufite. Ntekereza ko mushobora nk'abasiriviva di jenoside yaba collectif n'izindi organisation zitandukanye, mushobora gukora mukabanza mugakora une lettre mukayandikira ouvertement présidence de la République du Burundi, mukayandikira mukayereka ibyo byose ingorane zihari. Ingorane zihari ni izihe? Mu kutemera jenoside yakorewe abahutu mu 1972 biteye izihe nyungu, izihe mbogamizi, ni ibihe bibazo bifite izihe ngaruka? Icya mbere ni ku mibereho y'uwacitse ku icumu no kuba mukomokaho. Nta bufasha na butoya bafite, abambuwe ibyabo, abambuwe imitungo yabo, na injustice bakomeza gukorerwa zitandukanye. Nta protection comme survivant di jenoside, nta protection n'imwe leta ibaha. Ibyo ni ukubyereka la présidence de la République. Protection ikenewe cyane yihutirwa de survivant di jenoside. Icya kabiri, mu miyoborere y'u Burundi gukomeza kwirengagiza iki kibazo. Imana ishimwe, nibwira yuko aho twicaye dushobora kuvuga tuti Imana ishimwe kubona aba bahima batarafashe ubutegetsi mu 2015. Ni ibintu byashobokaga, kandi ibyo byose iyo biza gushoboka byari kuba bivuye mu buhumyi bwa leta iyobowe na CNDD-FDD mu kwirengagiza la pertinence de la reconnaissance du génocide perpétré par les Tutsis contre les Hutus mu 1972. Iyo baza gufata ubutegetsi byari guhita bimera nko mu Rwanda, bari guhita bigira les victimes, uwacitse ku icumu w'umuhutu akibagirana burundu, nk'uko umuhutu wiciwe wakorewe amabi yose ashoboka mu Rwanda izina rye ryamaze kwibagirana n'ijwi rye ryamaze kuzima, nta naho ashobora kumvikana iki gihe. Iyo niyo risque possible, risque et le danger même contre la nation burundaise mu gukomeza guceceka aya mabi no mu kudashyiraho les mécanismes ziproteja abacitse ku icumu, non seulement abacitse ku icumu, même zinaproteja la nation burundaise. Nuko les criminels bategetse Burundi
bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bagaruke gufata ubutegetsi, bongere babugenzura 100%, bongere bacecekeshe burundu nk'uko bari baracecekesheje guhera muri 63 bica premier ministre n'umwami, cyangwa 61 sinibuka amatariki, kugera aho ubutegetsi bwabo bugabanyirijwe imbaraga ubwo habaga amatora muri 93. Umuhutu nta jambo yari afite mu gihugu cy'u Burundi, yari kirazira mu gihugu cye, nta gakondo, nta jambo. Gukomeza rero guceceka, leta ya CNDD igakomeza kurebera ibi bintu, irimo iraha urubuga rwiza c'est criminel, kuko bo bafite imbaraga, ils sont bien éduqués. Ntago abantu bagomba kuminimiza ibi bintu, ils sont bien éduqués, bari ahantu hose ku isi hose, ils sont dans des organisations internationales, baravuga dans des forums très importants zo hirya no hino ku isi, bashyigikiwe avec un régime raciste tutsi yo mu Rwanda ibaha inkunga yose ishoboka, irimo iranakora ibishoboka byose ngo ubutegetsi bw'abahutu i Burundi bwongere buhirime. Ijambo rya Paul Kagame yita abarundi, abategetsi b'u Burundi les primitifs, mwararyumvise muri interview iheruka ya Jeune Afrique. Ntago nzi si les autorités du CNDD-FDD s'ils mesurent la pertinence de cette situation. Sinzi niba bamezira cyangwa bicara ngo batekereze kuri ibi bintu. Le risque pour la nation burundaise, les criminels qui ont exterminé les Hutus vont revenir au pouvoir. Et quand ils reviendront, les Hutus seront les oubliés de l'histoire. Les Hutus burundais seront les oubliés de l'histoire. Niyo mpamvu mvuga ko hagomba presidence y'u Burundi igomba kuba interpellée, ikagaragarizwa ibi byose ndimo kuvuga. Si la présidence ne réagit pas, ni ugukoresha inzira zose zishoboka, ni ukujya mu rugamba, kuko uru rugamba no seroma ni uguhesha agaciro abanyu mukunda mwabuze, ni no kwiproteja mwebwe ubwanyu nk'abahutu n'abazabakomokaho, ni no mukwiri. Niyo mpamvu ibishoboka byose mugomba kwicara mukumva yuko mugomba kubikora. Si la présidence résiste, il faut saisir les juridictions burundaises. Turabizi ko abacamanza bazirimo, ariko n'empêche, ntago bibujijwe, ni ukwifashisha inzira y'ubucamanza, bakarega leta y'u Burundi mu kwanga gushyiraho itegeko rirengera kandi rirengera rikanarinda uwacitse ku icumu. Icyambere, kwanga gushyiraho itegeko ryemera jenoside yakozwe mu 1972 n'andi mategeko agendanye naryo, arimo ayo kurengera no kurinda uwacitse ku icumu ry'iyo jenoside. Ikirego kigatangwa muri Conseil d'État y'u Burundi, bishobora gutangwa contre le gouvernement burundais, cyangwa se bikaba byanatangwa muri Cour constitutionnelle y'u Burundi, babaza les juges constitutionnels baka-interpréter si le gouvernement du Burundi a le devoir de mettre en exécution cette loi dans l'intérêt de la nation burundaise. Niba urukiko rurinda la Cour constitutionnelle, rurinda itegeko nshinga, rugomba gukora donc gutegeka, kubwira guverinoma ko gushyira mu bikorwa ayo mategeko ari uguhesha agaciro cet endroit constitutionnel ku bacitse ku icumu ry'iyo jenoside, ni no kubahiriza imibanire myiza y'abarundi.
la juridiction constitutionnelle ishobora kubikora, même abantu bashobora kurega ubutegetsi bw'u Burundi muri Conseil d'Etat. Iyo ni inzira imwe. Icya kabiri, itirize abantu bose mufite muri Parlement, les parlementaires. Hagiye no kuba amatora, préparez-vous nk'abacitse ku icumu nk'abahutu, mwiprepare, be kugenda bya bindi CNDD igenda igashyira ku rutonde abafana bayo ngo ni abangaba ngo muzajye gutora amaliste. Coalisez-vous, mushireho des associations ziri i Burundi bose, bashyire mushake des candidats indépendants biyamamariza kwinjira muri Parlement, kugira ngo leta ishyirweho igitutu. Mu gihe muzaba mwagiye muri Parlement mufite des parlementaires, icyo gihe abadepite haba za motion zo guhamagaza leta kuza kwisobanura kuri icyo kibazo. Wenda nubwo n'amatora ataraba, mushobora gukora ibishoboka byose mukareba abaparlementaire mufite, mukababwira muti nimuhamagaze guverinoma izisobanure muri Parlement impamvu itari gutora iri tegeko. Premier ministre, sinzi uko amategeko y'u Burundi ateye, niba ari premier ministre waza, niba ari uguhamagaza president de la République, uwaza wese bagasobanura impamvu guverinoma y'u Burundi idashaka gushyiraho itegeko cyangwa kwemeza itegeko ryemera jenoside yakorewe abahutu, bityo inatore n'andi mategeko, ikaza kwisobanura muri Parlement. Bref, les mécanismes zaba nyinshi zakorwa kuri leta y'u Burundi, kandi ibi ngibi non seulement ndibwira ko Burundi faux partie ya Cour africaine des droits de l'homme, Uburundi buri muri iriya une commission, une comité spécifique ya Conseil des droits de l'homme irebana n'ibi bintu. Ibi byose abantu bashobora kuharegera, me ibyo ngibyo bikorwa iyo inzira zose zishoboka imbere mu gihugu zabaye exercé, niho umuntu ashobora kwitabaza izo instance internationale. Abantu bafite imbaraga, bafite ubushobozi, ubwenge, amafaranga arashakwa yo gukora ibyo byose. Icyangombwa ni ubushake n'umutima. Murakoze, mumbabarire navuze byinshi, reka nsoreze aha ngaha. Merci beaucoup.